weekly recap hun kan lo theng le ta thir tu le ngaihna tu zong te chibai kan bu ka chu tu kin chu headquarters lama tangin han tran ta ila a tha ome March ni som thum sang ni som ni le parukhan 27 batch short course missionary training graduation cum farewell program man ani he graduation day hi Reverend Lalfak Zuala principal MTC in Kairuayin Reverend H. Vanal Hriata, Dean of Training in Report, APA. Hey, he can training person mula kan nga tum alam dia. Anin thamuan tom ko maya rom ko tin kan sia. Kan mi step ma hi kep on thamuan kan sia. Chuan anon kal na feel so strong som le pathum han nia ko mission not ko mission sa barak tripura delhi ka chatlang ram patna tarbi anglong siliguri assam nepal aron chalno para sam filte an niya in thana thu soi Reverend Lalfak Oma assistant professor nena train ngai thak ani bok bikin kema bi waina hian thana thu soi turin faculty meeting chuan yan ruata to bio amaro chu kano bio bok ani ya kan sei ruwa a chan chu heti bet short course missionary training hi ka sa thung dum der lo ti ve do tarek maya chu wa chuan ke ma ta bok an ru le ani ka kan sei ruwa chu ba ka bet thadang Reverend Arl Mingsanga secretary SMB in Fuino thu ngai nom takina soya kan missionary ṭawngṭai thabik kan leite hen hei kan pastor te ho te po on thar experience nin thata tak pe an ni a chu tiang mi na elaya bin thut chi hi Synod Mission Board tan chhunga thong le jirnek ta ni an alu em ani ti lai hi kan sei do a mundanga kan kal na mundanga kan vasir na ai hian elai hi alu bi kan sin tir tu te an chhuang nula zoram chani zai moi tak ngai thak ani bok short course training chuak te hi thana thilpek hlan an ni a Mrs. Lorin Chani assistant professor in thilpek te hi hlan tin MTC student body president Lalhlim Omale short course missionary training te ayo in class representative puri chat laldin moi te hna tangin thu soi toi ngai thak ani bok tin kan Mizoram le 27 batch short course missionary trainee le an thana huna local som te kanal pai so Krista hingin chibai ka bu le chu zet ani all Indian food processing training certificate min petha moka kan lok tak zet ani walina chuan achunga kan soiba ka hian class tlaya farewell dinner tui takil ho ani April ni sang ni le som ni paruk chun dar som pani khan Synod Mission Board le la studio chan mari te chuan thodun no thuthung in trom siamen Synod Mission Board lam ayo in Reverend Arl Mingsang le la studio lam ayo in Dr. Lal Ming Moi khiang te ten an ming an sign SMB hian an Rawngbawlna huang zavin beauty culture as a mission ti thupuya mangin missionary-te thiam thilmang ṭawngṭaia Rawngbawlna an kalpui theih nan la studio nen hian an thok dun don ani la studio hian man zokin missionary-te training an pe thinang la studio nei tu Dr. Lal Ming Moi khiang te hi Ministry of Corporate Affairs Government of India in cosmetology le permanent makeup lama athiam na awangin honorary doctorate degree apek ani a professional ministry kan kalpui na tura SMB hnuaia thok tu te atru le mamo angin azirti ranga an hne na tanga zir chuap te chu India ram khoi muna po sarkar pompui thlap certificate an pe chuakang fil lama beauty culture manga na tho arem chang don hle ani
he MOA hi kumthumata na ti phot ni in atrul dan anga po sei thei tur ani last studio hian hydrofacial machine cheng tam tak man chu Synod Mission Board Rawngbawlna atan athonin an pe a last studio te Rawngbawlna anin pek na hi aro puin alom tak zet ani Central India kan mission school te tlo turin puarlal ringliana supervisor of schools le 2-day special retreat on pedagogy for teachers under Synod Mission Board resource person tur mi pathum te chuan April ni som pathum atanga ni som ni le pathum sang ni som ni le paruk chung hian Jharkhand mission field le Odisha mission field an kaldon kohhran hoten I ṭawngṭai puyang u April ni som pathum sang ni som ni le paruk hian kar khat chung thang turin assistant coordinator tlangvalal rin hetale mission promoter pubilal ring lian ate chuan home mission nota Synod Mission Board Rawngbawlna mun tam zok tlo turin an zin chuak dona kar top in rinnia an lo let leang tin SMB Media Ministry poin home mission not documentary film tour in buatsaih na kalzela thala turin an zin chuak don bok Synod Mission Board office atanga zin chuak tur te tan I ṭawngṭai puyang u Kolkata mission field lam thu thar lo ngai thak chhun zomila March ni som ni le pakwa sang ni som ni le parukhan lal isua Jerusalema lal anga alu na ni champha tum kaw ni mangin bial tina ropui takle hlim taka hun man ani mun then khata film khurthila wanga kongzo remlo na te omma sela mun then khat danga ero chuan zalen taka kongzo theina ala omve bok kongzo rem chang lo te po in mani loina ko hran biakin chunga hlimle ursun takin he program hi man ani March ni som ni le pakwa ve khan field secretary Reverend Vanal ompuya chuan Baruipur pastor biala bantra ko hrana hun ahman puya bantra kohhran hi Kolkata mission fiela biakin ding kan nei tlem te zinga mi ani kohhran member te nen hun nuam tak an mang ho ani April ni sang ni som ni le parukhan field secretary chuan Basarat area Badu pastor biala hun mangin thoktu missionary-te chen na ina atlo hloma Kolkata mission field Rawngbawlna mun hi mun in karki tak taka om ani a in tlo chuak vek tur phei chuan hun adu rei hle ani anni som thum le pakhat April sang ni som ni le paruk tholeni khan Kolkata pastor biala chaurasta kohhrana one day gospel camping nei ani a bial to pastor Reverend Silal remruatan hun ahman pui kohhran hoten an hlut hle he huna hian kohhran member mi engamazat an tel thei pastor hmena tangin pathian thu cha ro pui tak ngai thlak ani a zaile ṭawngṭaiin hlim taka pathian fak ho na hun man ani April ni sang ni som ni le paruk vek khan Kolkata bial thakur pukur kohhrana venpui zanin khom bial huapin nei ani a bial to pastor in lalpa zanria sacrament le baptisma sacrament the in mi za somborin an chang kohhran zom thar mi pakhat awm bok
April ni thum Good Friday program Kolkata Mission Field huam chunga kohhran hrang-hranga boruak nuam tak hnuaia hun man ani he hun hi kohhran member ten an ngai hlu a muntina in khom po an tha hle sermon thupui hran siam ani lova kohhran tin ten an rem chan dan anga sermon thupui vo in pathian thu ngai thlakna hun nei ani February sang ni somni le paruk chhungin Kolkata Mission Field bel tu tharmi somnga anneya Mars thla chhungin mi za somni le pakhat annei bok kohhran le mi mal thanem ngai te ṭawngṭaina Kolkata Mission Field hian lawm thu an soi ani chiato thu upa PC lal som zuala kum somli le pariat pu PC mal som tluanga Missionary Diamond Harbour kulpi pastor bial now vaireng te chimveng chu nikua thali sang ni somni le paruk tlai lamdar ri le achan ve khan vaireng te damdo ina aboral Kolkata Mission Field chuan kohhar chungte ator pui tak zet ani ṭawngṭai pui turangen na upa si zo kunga Reverend Silal Remruata Kolkata bial tu pastor pa chu Alpha Hospital kulikona athoha azual dewa wangin admit ani a ICU da ani puzo kunga hi thoha neisa ani awangin in lama po in enkol vereng to anni a athoha azual dewa wangin hospital a hian admit ani pathian ti damna achan theinan kohhran hote ṭawngṭai puina an ngen ani heti mek lai hian upalal chatuana ramhlun not aizol Reverend Aldu Saka Bagnan bial tu pastor pa po liver transplant RN Tagalore Hospital Mukundapur Kolkata a titura ruam man nakal pui mek ani a hloting taka liver transplant anti theih nan in ṭawngṭai puina kan ngen ani karkalta chung khan bial in khom puyata na khom pui rorel bial hrang hranga tluang takanei ani a voin hian bial in khom pui pastor bial tina nei tur ane Kolkata Mission Field a hian bial in khom pui te kohhran meiche in khom pui le thalai in khom pui te kim taka nei thin ani a field pum huapa in khom pui lian joint pastorate meeting JPM po field in kai hruaina asiam ang hun taka pathian hruaina in an hmangzat zat thei ane Karbiang Long Mission Field Chaltang kohhran atangin mi somni le pariat le saron veng kohhran atangin mi som thum le pakhat te diphu pastor biala Good Friday le Easter Sunday man puin an kala kohhran hrang hranga insiam darin Easter Sunday bika hian kohhran hrang hrang te ruai an buatsaih saka lawm an ti hle Chaltang lam hian an ron thlen ni hian work camp an nei nga la tlai lama arongching room kohhrana sacrament in khomna an chimbok saron veng kohhran hian an thlen ni in compound tanki filter ti fain work camp an nei ngal boka tlaya di phu kohhrana anin khom bok ane Tripura Mission Field March tha field working committee nei chuan professional ministry tailoring kalpuini se ati a hei hi thoktu meichia te zinga pon thui thiam te nena training pek masak ni se anni hian home tuition angin zirlai pahni pathum vel an zirtir thin don ani hei hi Synod Mission Board in professional ministry akal puimek bozuina le chhunzomna puimo tak pakhat ani a ra du omzo ka chuangei po an beisei ani misom thum March sangni le somni le parukhan craft center hrang ten kuminatana zirlai turtela in interview nei ani a craft azir tur hian Christian nilote du sak zok anni thin chanchinthar hilna pengpoi mo tak pakhat ani a thlakua April to December chung training pek thin anni an pass chuan certificate le pontry call athlona pek thin anni Tripura Mission Field a hian March le
April vo in thleng hian bel tu thar mi za som le pakhat an neya kumin sang ni som ni le paruk hian targeta sang khat an nei mek thathum le nitlem te chhungin mi zathum somnga le pakua an nei to a an target lin tur hian mi zaruk somli le pakhat an labak mek chiat to thu pilal rin heti kol ni nu te I evangelist teacher BS Nogong Tripura fapa lau nun tluanga kumsam ni le pariat chu April ni khat sang ni som ni le parukhan aboral lusun chungte Tripura mission field an torpui thu an soi Jharkhand mission field April ni khat hi Jharkhand mission field day voisom le pakuana ani a bial hrang thok tu te mani bial theva April ni khat khan ṭawngṭai rualna te nein cholui kil ho ani hemi pol hian field secretary in report le chibai book na asoya Jharkhand Marshal YouTube channel en theia da chua ani Assam mission field March ni somni le pasari sang ni somni le parukzir tomni khan Tezpur Pastor Biala Craft Center pun thuizir mi pali ten an zir chuaka he graduation hi lalpani compound man ni in field secretary Reverend Mizoram lalchuanga le bill to pastor Reverend H Zolian sanga ten man puin heng graduate te nena hian pun thui khol pek vek an ni he graduation hi batch ni na ni in nikum sang ni somni le panga zu na tanga bultan ani a batch thum na hi kumin zun tha a boktan le in beise ani program zawa hian lomna ruai tui takil ho ani bok March ni som thuma tanga ni khat April sang ni le som ni le paruk chung khan Tezpur Pastor Bial tini shutia outreach nei ni in amhuna thok tu field worker le crossipai te baka bial chunga tangin thok tu mi parukal khomin tini shuti mun nai thok tu ria khom theina a riachila outreach hi nei ani he outreach a hian seeker kom le member thlo te damlota na ṭawngṭaina nei le BP check ni in pathian thu hrilna hunrem chang man ani bok a theina na a pathian thu an hrila hlok thlak an ti hle kal le tura somna po don ani rongbol tu te an dong song tha hle tini shuti a hian biakin le thok tu quarters sakmek ni in zo alani lova zo thei thuai be se ani tini shuti hi Tezpur Pastor Biala member thatnem vena ber pakhat ani mek Patshala preaching station a gospel football coaching meet come outreach nei ani ne somni le pali le somni le panga March khan gospel football coaching meet come outreach nei ani a rongbol tu kaltura ruatte ankal thalle program po tluang taka man ani football theory class nei ani a zana speaker LEDK barua literature worker ni bokin pathian thu cha ro pui tak asoi he huna hian players te pa mi patni anin khoma atu ka chhuzui na hun che takara nei zui ani bairat kunda lamatanga kalmi som paruk tenen po Rawngbawlna le games zirho na le pathian thu cha soina hun thatak man ani khuwa athaboka lawm an ti hle an member hla an ron ngai le a masawnnaro pui taka an ngai zong changthak an ti hle Home Mission South April nili sang nile som nile paruk khan masi sangati lunglei area huam chunga masi sangati fellowship hrang te chuan kumtina anti dan thin angin Easter Sunday kongzo tura ruam ani a amai rol chu kongzo don naya thipui le ru puiron thok mai tur awm ta ka wangin kongzo lovin lunglei chan mari masi sangati fellowship in khom na hmuna hun man ani ta zok ani in khoma hian upa vanal zara chairman ani a thusoi toipu LV lalram ruata leader masi sangati gospel team in ani he huna hian mi za somnga borvel kal khom ani a lunglei area pastor in charge Reverend H Laudan moya hovin pathian choi moina atan aw hla neya thupuan chua ani bok
lunglei area masi sangkati nuaya hian fellowship hrang som omen kumin January atranga March thla thleng hian ringthar baptisma changmi somnga le pariat anom to a ringlo mi te ti puizat hi voi zaruk somruk le pathum an nei to bok. Class 10 result. State Education Board of Assam Seba nuaya Class 10 board result chuaka heng te hi Synod Mission Board nuaya kan school te result kan hriat theih chin te an ne. Upper Assam Mission Field St. Peter's High School Maduri Pathar candidate somli le patni an oma First Division with star mark a mi panga an pasa First Division a mi som panga Second Division a mi som ni le pakhat fail pakhat an oma subject hranga letter somthum le pariat mu an om pass percentage hi 97.6 true ani. Jubilee Model High School zonai candidate somni le patni an oma First Division a panga an pasa Second Division a som panga Third Division a pakhat fail pakhat anom bok ani. Tin subject hranga letter pali mu anom bok. Pass percentage hi 95.45 ani. Kachar tlang GMS Barutila Zirlai zongzong som patni an ni a First Division a patni an pasa Second Division a som an pasa Third Division anom lova fail anom lo. Pass percentage hi 100 ani. Letter hi Mizova pathum Englisa pakhat mu anom bok. Karbiang Long Mission Field PEHS Koilamati Zirlai zongzong somni le pali an ni a First Division a pathum an pasa Second Division a somni pasin Third Division a pakhat a pas boka. Letters an mu zati som pali ani. Tichon pass percentage 100 ani. Barak area RM High School Karimganj Zirlai zongzong somsari le pakwa an ni a somsari le pakwa te hian an exam thei vek ani. Distinction a mi som le pathum in an pasa pass with star a hian mi som ni le pasari ni a First Division a mi som thum le pakhat Second Division a mi panga letters hi za som ko le pali lai ani. Pass percentage hi 100. Assam Mission Field Zirlai zongzong zat somni le paruk an ni a pass zongzong hi somni le panga ni in fail pakhat a om. Pass percentage hi 96.15 ani. First Division a mi som panga in an pasa Second Division a mi som in an pass. Subject hranga letters som panga mu anom bok. Ole khatizong khatun huna Ramthar Weekly Recap hun kan ron man thei te chu an ni.